Tabi ya go se rekishe bjala ka lockdown e ya re bolaya man. Yes sis. Ga ne re wela batho beso. Ba re le go ka itima metsi o tla no bona e nwele ko be ke qele o nagana re bana a be le tlo re se ba botse malome wa ka re butse TED Talk ka mo a be le nna ke nyoko tsena bana o ka stock tia MC ya magoto ka mo libeterin. Yes selo se sa go bepa gabe le ka stock suites ye mona o ka se nkemeletse ke tsene ka bathroom wa afa ntwe ke bathroom e wa tseba le rata dilo malome o ka tla bitsa long drop bathroom. Evan, man tsoji. Anyway, tele jamu. Ke ga re kwa ga Mamodiba. Se ke go lwana se se re sena le stock sa bjala. Le nyaka ba re swara. Ke manyora fela ntho e bolela. Ngele menyana ke nyoko posa di parcela ka mo toilet pele. Ne nke binna wena benga tsena ka mo. If 2 years nyana then go tla ba safe go tsena. E ya ke nana kwa go ya manna move it. Okay. Malome khane le jile. Jes gafarlek man. Yes. Yazi maybe le startile go rusa ka mo morago. Hape go nkga o ka re le jile stampa ka stampa. Khane ke rile. 2 years ke 2 years. Wait, to go theletsa batho ba go. Stupid. All right. Ke le swara Genie for only 800 rand. Whiskey yona o tla no swara ka bo 900 rand. 9 what? 9 clip of le bottle la Genie. A botse wana Mamodiba. Ga nka go batla ka VAR mo sefatlo. E tlo mpontsha manyora o beng ona. Take it or leave it, Madons. Motlogolo, a fo wadi kwa di chilaki. Hey, mo ipolai ga lelu malome. Hey, o useless wena man. Ga botse nagana go mang wena. Wa se tsena kumalo. You are too shaped like a Lego. O ka isontsha le mosadi ona. Motlhomo go do nyaka o tlogele bjala. I mean, you know bona di mpatsago. Nka go tsama bo 100 trimester. Mara go bolela nnete the price tse di a thola. E le go se guys bit se scam sa dikwena. O le mene. Ona tlogang mo lebenkeleng laka. Le nthabishetsa di custom. Eish. Hey, na go bolela nnete ke so 450 fela. Nke bo boletse Madons. Gape ke tshwere staff sa tax bracket yago. Ka nnete. E tla re bona. Wa banna. A ke tshepe gore mollo tano lo nrekisitse nnipi ka 450. Toti ya tot. Mara le wena malome o ka se reka bjala ka di price tsa go namela 200%. O na le bothata. Ke go le bolela o ka re o sheletse ke di brain cells tse pedi. This is exactly why ke nyaka bjala. Gore ke gone go avoidana le sefatlego se sa go befa. Mara kwa wena re ka phumula makeup wa clown re tlo humana sefatlego sa go ka mo fast. Hey, shut up. Stupid. Ga botse ke nyaka go moruta go phela le batho mosadi ona. Ge ke fitla gae ke nyoko founela maphodisa. Ya go mo pimpa goed. Hey mkhalaj. Tobela. And then let's reng ka mo. Wa ka re sore segala mo. Nipi ma na a ke sanitizer. Ya ke sanitizer menia. O go fete mo re go bona. Ja fase. Hey, Tuba. Malum. Kebela man. Let's continue to knock on my man. Disappoint me again, Mashaba. Awa, namko go go mpolaya. Uta so bolaya. Eh? Uta so bolaya ngore le mpa 10 ton. Hey man, ke re di push up sing tipatip. Bona motlogolo wa go dia. O se ke compare le ma virgin. Nna chipi jele ke motho. Hey, humola. Well done malome. Well done. Bona re fetorile baagishane ba BRICS le Pitch Black Africa mo ka baka lago. Ya ne. Ya bophelo ke spelling sa Australopithecus africanus. Hai, humola man. Wa swana kwa ntle ke di lockdown. A gona bjala re tla re kae? Yes. Cupcake Ubuchi level 2. What? Yes. You can now buy alcohol. Good number way. Who get the mobile like gossip like a need? Yes. XA, please subscribe to this channel, leave a comment and stand a chance to win absolutely nothing.